bibia every possible bibia o say ye fera ma be fa no ye ne be fa ye say fo no ya be fa e na ya sa dia ba ye nim say enkunumdie aba e wo yetu kuso kwa dinim amen kan support ya ye dia bai edi nkunumdie abusua unum dia koso wo mensin mo say wo hwemie e wo denchembo mensin kwa bibre mensin unim wampi na sede unim aye waban na musini na sede se wunim a womodi ana kame ho ene efiti aye no so kopem se ebebo na wotwe ne de pemu na aye mfa dwumedie so nkwa ya to ni din kowa enda wo e wa Ayim TV kai se dwumedie aye fully packed. Hey yo Rain, what's up Kodak? You know it's somebody's birthday tonight, right? Yeah mama ha na ya mama kwaba emfa embra Ayim television eso awedie we sure say nyankopon adom bibia bokọ ebraso se de dane dae no ye bomode na fetwetwe nkomo kakra edeboa enenso December bosmen no da toso emakomakunum enene na chesafe no so ekọ we enche na bronya no so yedi ente busia say na usituto na ma fam ye sure say de ahoboa de egusu a fully prepare na onse enche ye baba beto assembly member for aba na onim se Ayim television de ya na ye pe ya nkasa ye mpeso asofo no ye pe wom da ye son se be ye bebam ana afi wom ni chodin no ene normal kodo abom hia pontu djuma kodo no betimi akoso enunti ena ne ye transe na afi ye bedidi nkomo e de afa ngona busia ye nsaka onimnyamfo ba kwa wono de wasini bopi se obetimi aboa na afi no obepie mu ewo buadua electric area bibia betimi akoso 13 pounds ede ama wom na afi e fa no wom ani sodi mu na si wom ani so no wom nsatumi aka enunti ye nsatumi aka eye onimnyamfo Emmanuel Ifa Antwi ewo hanum se na sadet ye nse mamenka na bakosam kakra enfantro papa yi obi asebe wadi ka bakakra na obaye no obaye no makodo bebre ene dema Boadua East electric area enyasem ketwa ne wasanso agina bio se womo ensanto abama no on se area se de mpanifo kra kaye se waba na se waba to aso enye se womo a ebeye bia na se womo antumi anya bi ene ebomo to aso na mum no de yese womu na kono ene de ne gina twenwa no enti abusia ye kono ho womo eye nipa makomakom yensa ene o magina wo seze no na ni so de wonu se bi ko do di ka bae no obe no makakra e de aboa na sese nso no fine de hi biu ene ka ho a opese obeyi diwie ansa na otimi ejema na wonde wonye na abeso beje mu kra enti busia ye ko na bo na vie ni ona bo akwa nkomo na de owote maye no yetumi nso atoaso ne nkomo twetwe no atimi aye kama pa na mso obetumi akọ Facebook no so anase Twitter Instagram anase utu YouTube kra na mso bo modern na subscribe eno wachi no twa bibi kakra fato ase ne yenkenkan fama na fe wahye na oni aso na bi ahwe na bibia so atimi ye kama edi amomedi ene koso no ampem tebusia yeko onabo wana fie ni onabo akwa nkomo onabo ye mo akwa ba edeba Ayim television so na wie ye ni ho na abom ye de Kristo do me ho ye me yesa de omo sia ye fie kra dia me akasa kra me titi onabo we de ye fra wa enye bone ye ankasa ye nim epotudwuma woda wadi kan ye pen ena wasanso gina bio se eba Boadua East electric area wogina sa assembly member ye nto so aba na wontimi ntoa so enye de wantumi anya nwie no wontimi wie na onabo sesi an mamini kan bi se wo den de si wani sunti a opesa osan toa so bio yo de ka meda wase na mafa so de enchiameti afo a omutie no hwe maba de ka me first time 4 years emuna me we na me ba no na me wani suade hu bia na me ba be they say mabe dodo na aka ebi wo manimu a de pese me ye okay I know de me ntimi nye ntrema me pese me san dey e ko bi na me to aso wow so pese me church mu a me church oh enchemoni de ona bo bedru ho unse yemfiti prekom empo yesen ehenti bibia na free one na yakotu sa ni ato aso na bibia so atimi e kama e dia mayina na ona bo ansa na beto aso no mama misa sesesi ano obepie mu e wo Boadua East electric area me nipa dodo sen ene motumi agina ho seri nipa mensa mema mienu obaba ko oh okay na chese mema mienu na obaba ko kamo okay wow na ese mwanka se moni so di hunu so pa na ona bo mami misa o se sesi ano ade potin ben enti ne ka mu a ai no nti watumi asa babak yo medawase
nia eka mu amasan ba bebe se mesan to aso bi mi an se me wani so ade hu bi wo ye Boadua COVID bi ye fe no adwongo so COVID bi e wo ha nsuo de adwongo na COVID bi da wa eno ka many so ade hu pa na ka many abrese nke no be my first priority. Okay. But unfortunately emra yale kodiewu e ba intino ema mesesai ena me kokofa project fufu bia chese emen mumba be di kan because na me ba na me nim say bia COVID-19 bi and coronavirus bi beba yes. And so tama me dey me go so pray say ye be me project ya ehia me ajugo so bridge no ama me no ena yale kodiewu ye den ebaye ti afi in school presby primary school bi mona me ko na me ko hu no on to kra me ko na just classroom back we kwalabe 60 65 70 na just say ya ye no su ejina mu ano na ni mu ya na say me de ko to me mensi crash ni assembly ya so committee ni say o house in e den atomo nti ema ma ho de a me di shemu asem e prese me ye convert no me twa no esensan na me de school no edi mani momo e kan ya nyame adaroma esi school na wi ai wo ha kakakre bi na che anu so baby anu a me didi bo se na esi ankola na ko school a on be ko school no ye den ewu okay ti anu ti na ma mani abre na nye adwongo so bridge no so nko a ye wo project bi so a me bless you know assembly ababehwe edi market bibia chese eno so near expect free Boadua post office wo any baby aye ho nsuo kesi bi free baby a Boadua aye ho no na ba ko so free post office wa gota ni sa nti ama chese nsuo to a efa onwa fie wo eho ko ni nyina de nsuo no the way na no the way no ya gota set na crew no enye kase se de na ai itina itibi containing nsuo na fam no se de ni akru na kodu ne se de ai nsuo na no de no e me gota on be se on ye nso a on ye me kofam na on cover so because we kru ma we ye no an cover so kra nsuo to be tiri akola na be tumo sa bo bi e be tumbia e be tiri de na ko rencham kra be tumi esi amana ye sa tie no and also juma di na me o gidi say won sa to abama me sa big project me anyway ne there if you say me there 4 years time and na me wow powerful abusia wan ka say woni mu dada say aha Ayim television so ne eguso ayehwetwe nkomo e de afa kwan be fa so na afie mpuntu ebetumi agina na eguso ene onabo edi nkomo enabo imano efa edi nkomo na afie ahwe mpuntu juma hodo esine ni so se wadwen emofra ne daache ho ahu se enwomasua ye enti watimi aboa ama school dan so atumi abakama enya asem ketua na de wakaka ho kra de kama pa because honorable na dwumuto enya asem ketua na honorable yame ne sei sesi yi no on se mu ye nipa miensa ena mogina ena obia so eye ni campaign obeka na asem se oba yewe mame wo ye sure say didn't kana ye toma wo no unye scape free mu enti ena gwata gina bio I know the say you can say assembly my jumedi no sika bi wo mu a na yan kan okre skanim ne mo ya tuwa che ejumedi okay because me answer me be assembly man no I in committee chairman pen e wo kroma be 8 years and also near to aba me ko 2 times said and also tie near to watch ejuma me ya in committee ne wadwuma me ye eno ne ma mani chete mani me Boadua ni na me free Boadua na mani brace Boadua koso ni ameno kanya say me last 4 years no jumedi am ya anse school ke na msiu ana say be woman ni me no me ngota no ne comment no nya no poda bi ye onuma ni bebre ho a eno de ya me kan de me pre ewo
baby I more than nti me nwa manum bebre wo ho because school say ade a heading nti oba na abedwa wanu mo obedwa wanu mo school ha enyi won e ma ne bi wo ha ene de eye easy say ye to abama me ene de be di kan ba because me ba be assemblyman no de di kan na nkrofo for the past days na ma assemblyman dadan mo no na nkrofo so won permita sikasem ne ma ko didi mu anene de ma me be assemblyman say di pan nyina ma be so won out wow e ma won nyina mita me no to American say metimi asimi bo aka say o kan ni pa boadu assemblyman fo abanya do atimi abo mita dodo pa assembly no bi aka plan kono wa na me tie me sa say next step carry meter me boss in the ma bo che say nipa kwa oboa me mambo meter no say mfomso ne baby ana etosia yinya ne dodo no ohu ye no be che de ye hu ama ye siese wonyina meters man crofo egusu meter han crofo pa because boadu na kwa ekru bia every year bia no tra na eden tre corner nim e ukrat dem puntu no titru dansi no entimi bia amanfo efie foforo no on pe meter pa anye den enyagro nti obekọ electricity obebre ne ho ne ma ne ho yi titimi ani ne nya kan difo bia on timi bo na meter na bi yeden eba na eden ebo ni di kan bia bobo e no ekoyi pa na yesanto abama me ebe chen ye to abama me ebe chen and America empunto djuma so am ye no school sem akan access school mu and they am no kase ya mechanized bo ho ha yi to no so am achievement ni bia ma ya eden e wo de da and America through social services o sere any system ni e ho nema mentia ebia mon fama china mi sekru me me ya sere ma no se nipa mwa ne se bibi wo me nsem a me de makeke enye sika ne from nkwa bibi biem sa sem we yi o wali o den me me ya sere ma na me ya sere ma kura de chen me me ya sere ma se djuma de nya minim na me fa ko bibi makura ti bibi sa ba do go school mi pimpam squatter de kutia tobus school fees man no do school na nyese na me na me yasem me kura de jere echen kura me go suye wow me go suye can be excuses here you know me ho she me tese ya okay no just say the boss je guche when yasem ya go kura she be bokra me de wonka okay I did next week compare bibi kakra e den de bro wow powerful na honorable ansana me jamu akono me sure ma yembisa we nso nka ho on say emabunu na wo montin so no mo a ina do mu kokrometi ebetumi abedi brede de ama ho sese no omo so gitum se ombetumi ajiwa wa tu se de ka je wo no se onya emabunu me nyama bu nkwampo ne mo mabunu age atum na ekroma ni nyina so na eden age atum se me nyeden yes I enkobiem because me owe me na me nyama bu nkwa empani o ayi emao emema obibia ego na me ne o kasa no me referee niema ne bia eno so hia pa me be assembly member assembly wo subcommittees ti assembly member bia da committee mienu ano me wo West Committee and Economic Planning Committee. Wow. Economic Planning Committee no. Ehona yekuya semu di manya emofa. Eseneshe. Me ba be ya sembe ma no na kufu adu adaroma abaya odebra bebia oma Mira Commission on the me Sydney abaya nese awu duane bi no. On the ba kwatia empantemo no. Afie di kan ba na menye ya assemblyman no ya Hon Boadua anya bi na mo baba ye assemblyman ameda committee asahwe kuadwuma ho no metimi ye ehu director no ema o ma nipa betire ni ye nkrofo no ne o bekasai ema efiri ho eba bedu ne ametiwe aba Boadua krum akra no
Mahameni Ankakra, a brube 60,000. Cedis on your dear. Wow. And no etching so. Now, can't Mabu Mune Honema, a yea Mabuya Kekabuya, and Honema. A abe, and a from Niama Titua now a day, Uncle Fa. Okay. Maybe I send my, maybe a trim. Company be where for Kaku, Ghana Limited. A mining company and quantity, mining company anyway. No only memory, a boss who crashes and Yagro, Adam Memoano, Echo Fu be near Manoba. I did want to bury our that they get them. I do 5 cities. And that's all me show Lud no. And on the idea, I do whisker. Mantia Sema, Mema also be a police station near call car and some. And I mean to see Kaku Honiniano. I no go a Zoya. Who could be a banner cuckoo cry? It to me one who said, oh, my own friend, my home, Mediano. Semran in your Gwene. Wow. Who found our own chest, Kibia, Emma, and I wore what bear who cuckoo or dang. So who could you be any day? And your hay. And your hay. Wow. Who be at will be anti me stop. Because my mother was a Quafono all right, he said, also, Quia Jumana, no, you know, a day. Okay. Only did. Into which make us all mine in our baytino. Baby, I want your money as I say here on and as I did this no. Only I told us I will be only money losing him. Tell me, say, did I then ya no run professor? Maybe I 7 run a free. A frog ran ya, dear baby. Wow. Wow. Nina, I can't near my mind. Honorable Widdy, Jawa Moko, Enti, no cracker. As a man of a catcher before a woman, so I will Boadua East electric area. You make a choice, and they are me no to me no Cassie. On share, dear me by. Okay. Ah, my near Mamma Kenyan, so be down to her. Or the uncle side is a my heading. Macan, no missa. Messi did come me by my boomita be over 200. Wow. And they walk by your crew. Opa, where we are a far, ye friend me east or no, ye friend baby White House, the Chiwunina. Oba maboho okokabu kaba area mita maboho bebre oba Boadua Funa Grand area wa mi bo mita oba main gate area mi bo mita le sukra mi bo east west le sukra no ubia na chese we here bia otimi contact me there west was nya mi bo mita no on re no on sa re say me kai si so ubia no abedi assembly man ya watimi asi school down Boadua Krumuda. Mina medical mercy. Powerful. Uncle number 8. Boho. As a school. The CIO, mechanized boho. I know some lobby was assembly and also ye gusua. I check. I nearby. I want to be a or quabe was say no, I can't overhead tank no. And I won't be this torch a man on the overhead tank night. Okay. Esisu. And also my and the fucker could problem ne switch and the crew no ankasemu problem police state and no dey your name be a we are assembly my cry we are assembly my Boadua is make police station me some you be in the basem e bi ba kra wale akwantum ne ho name ani we no nyina asem wa wale asi me ba ma konkoko kumase baby be I hear the samankasi wow e call awale sema yesisi ne ba ibu okwa me kwa ye tam case ni ko doso ansa na me na se wani e dey na ho pnia me tam e de ko police station e ko doso ni akosetin kokko ne hu ne menira ani ni ame de ame bo nti on hwe me de ma ye de da na on hwe de wo mani mu America me ye ajogosu bi de me kan bi obi eti ho a obeyan de se eye common bridge bi akeke da bi me mani so ade hu ani se de kro na etre no kro ni sase a on twitwa no for be de plot ni asa baby afa ajogosu aka ne baby bi akese a that you go bet me in secondary school obi so obi si company bi ne ho ne ma obet me eden akobat e kwan a e be link e be ko wa obi kra be hu se obet me de bi si akono e say convert na eden eni ho no ti convert me my abere de said the atin kru no be eden e be 2 point eden akọ enu ti na mama ni abere adogo su bi adu assembly a engineer no hu mi anu aka adogo su bridge
That's it. I did have how it won't talk about Mamma. Okay. Between Pony Bana. Memoine, the Memoine Bechiniano, and one about you on bed in Proton. On between goes as yes, and okay. That's it. I was here, nature said, Monkas and Money that say, Adia, while we say Nipaya Beno. Ye mum the ruby. Oh, but one gas or shade of Babeso, no, the Genas will go committee at Waba, Eddie Amanti, Nipaya, Quenya, and on a train como, a year on for Emmanuel, a far Antwi, and a Yinan and a train como, a war, a harmless, quite the first one of Ayim Boadua East. A puntunsu ebe tumi ejina ede Ayim Tv set here and no abubo no mabibiri so awbaya obeye ohwe honorable nsama woka nyasem ketu akra utimi say yes we jina simpi so aya de pop enti yehwe se monso betumi aboa na afi ade a esi na nesu a ewo se utimi de to aso no utimi ye ede ekọ animu nti no abusia ha ena yebetumi ede asina unim. Alright, I wish you said you're not minimum canona, intino, honorable, Ejina Samuntu Aban Famano, if you went to me more, not dear Denimo, went to me and to us, Nabi and Tim Quenimu, and far and my yina. Now, said it, you know, honorable idiot, my mess ambra, or back community be home. Now, Cecilia, you know, or press on Peswaso for a better about the amount as an assembly member. And Cecilia, see your call, see a go to Abanua, what that saying, say, be a beam, now Uncle Ban say, a baby and once. Medawasi nyamiada oma enfre na etwe mu no na meda number 1 okay and then so she me go suda number 1 sir hey na say first one no okoda one we team kudi it say so one okoda number 1 na say we dey good luck pa wow and so na e prepare na about one bit me akoso about one dey bosumi donya bosumi December yi ne dey to so donkro 19 December okay no one here branda oh next one I 2 weeks be cry and they have no tear cuz and now twimi pepe near to amano wow next abusia wangasa etwa wasomo nti and then now twimi no enebana now twimi no pepe and I just say betimi akwakoto nti na boso that number 1 ukudra let's say umudi di kan pe enye obi ase honorable Emmanuel efa Antwi eno no na say wetimi so ato aba no ede amano na honorable ansa na ebeja omo akokra no Boadua ha afibia wo mo edi dwumadi bi anase afahye koso abri afibia no wo mo eye sa afahye na ye friend say pampan trade na yenim afi nante mo mpoye won so kwakwa ye assembly member idi e pesi ebisa emye hu se afi we nso ebetimi abaso ana no kre we bisa pampa trade afashe no afashe fufura on the aba Boadua emne bi etwema na ye embre so yesusa no na ye no wo ye kwan bi say de abefu kwaso no o wa ye ma ye sire be ya efri ye first the tinina no na Boadua kuri no na America 70s 80s ibenya no na edu 31st anadua na ye Boadua kuri no echen okay baby ya wo ye mantemwa na fe be to bibra ese na nije no etikofem na berifwashi mokina nti afie susu ebaso na fashi we ne ye nso se ne be ya emma ye nuanom ne emmanom ene na fofo akwantu no edu ha omba pa because obian Boadua the title of fashion na France 26 December but ne da itwa kwa ye 31st ne dey and I bring the na so nti afie so ebasa Boadua kama ebeba afie baso de wow first in share no ye no afie so o wanda ne eni kakra e de baby de eni bi wo mu no ye fi mu de fufu bi so aka ho afie ni nya beba so ti ye come obi ati say come to Boadua 27th to 1st January 27th to 1st January wow ye di brilliant we are not just wow na honorable we dey me show won say obi wo no ma akwantu anase time a ye wo no na ne bie no en wo te say afahye bi ebe koso but am to nanim anase ensi wo nanim en wo koye okoye wontimi makra always be as what say Boadua afahye koso afibia anase obi kra ya wo
wabetra nti ona bo ubetimi aka mu nsem kakra e de akire fashion we ni we na ekoso ewom fashion the main ni aye on yenti aye di fashion say ye beche na chimpenisem no ana ye de beto kakra nsa e bi say obi ni mo say aye ekwa betie fidie so ne mo fashion de ne mo na ba kosem no you see which akronumo na akronumo eshi afi na by aboto yembe ye de eba ti ye be jai na ba kosem no because we are couple bumping for be no. Why are not cofa kumane near maybe I day? But you see, I need a fasha, a dudia, a nim, a obia, oko, a Christuni, and I will be offering ya me. Anyway, a Safa send a free incarnate I do any idea or some busmu, no quasoli, no free ya me be a fashion. You did me a corner and yet a bosom near maybe a day. Obabe e be the kwasole e be fasole e dey e the kwasole so on the on sorry ba ne anije die agro ne woni awade opanso e dey epe ma fon so e beton on ne ma nuane ne entade ne woni da homo obi ati di party bia obia no obi anye ma you do the 24/7 na bo mujina mo ani e no na fashion de untimi kra ya 31st to kra untimi kra konkoda wow I just say wow mo ya ade achi ade achi kra nti chere wow mo na obra wow yati enti awushi na chese eno so eno nti no sarati na fashion de yes obi ambre bi na nyede na nye kra behwe na bibia so ntimi nye kama emfa emai ona bo ne kra me the kra say me say obi en kra say abatu ya babetu 19th December you know obi a be comport you me ka che nuane mo a ye contest ni na so biti baby no hweme a we asemi maya ana wo pass me media enkoja bonti bebre enko keka ensem bum 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 mo meko assembly hono niema be we be assembly ma kra be do because so bo be kwan me ba me fa enipa kra ma wanya adwumaye o keka ka ensem ni nyina o baba be do a ben se na yes ana ene wow yen fa botre na yen fa ekwan paso okay and about to the akansi and don't just say entokwa ne nkokoto aba na bibia nye asombi tita afo no achini hu hu hia anyway yenya obi a oso nya asemi ma bia tu ha chedumadi and our fire day atoto so je hu ya se wa wudi na chi no obema ye entokwa ti de meka chu bibia yo that's it ona we na se onso nya kwanya ema oni atwetwe nkomo okay ntia na chese onimunyamfo Emmanuel Ifa Antwi ena motene kan wedi wagina mu ede Akyem Boadua East electoral area ntino was stress adofo awom Akyem Boadua East electoral area nyina no na me hadom na se December 19th na chese December was me de yewom ya ne de to sudum kuno ne dru a amam de nhwamo se de oba ya obeye ye no momwa no na hwe wontumi nto aso na baby anso entumi enkwani wano emampuntu no entumi nyina brane emfa emma Akyem Boadua East abato empesas nti abusia aha Ayim Tv ye dan ye ba de aka nyina no ye de beto aso na mmom no hwe hu no se wobekọ TikTok anase Instagram Twitter Facebook and YouTube babia abefintenta fidire de yaje wa boyebo nti ukwa na watumi abomodi subscribe anase wa like uya na odo comment atwase no wa share ama yonko so tumi ne biahwe na bibia so atumi ay kama ede ama yina midi ene koso no ampem ye de ama abaye ba de aka no ye de beto aso ama